Jutarnji mamurluk, još jedan u nizu. Ali vrijeme je da se krene prema Abano Prijevoju, navodno jednom od najljepših na svijetu. Spakirali smo stvari i krećemo iz grada Tijaneti prema Abanu. Lijepo vrijeme i odlično raspoloženje jamče dobar provod. No naravno, svako dobro za neko zlo. Dan je tek počeo, a na jednoj od usputnih stanica dok sam gutao analgetike zbog jutarnjeg mamurluka naravno, zaboravio sam zatvoriti ruksak i izgubio sam jednu kameru po putu. Srećom, to je bila rezervna kamera, pa ako ništa drugo i dalje imam drugu, kao i dron. Ništa mi ne može ovaj dan pokvariti. Prije uspona upozorili su nas da moramo stati u gradiću Ahmeta kako bi se opskrbili gorivom, jer u planinama nema ni jedna benzinska postaja, a gorivo upitne kvalitete se može eventualno kupiti od lokalnog stanovništva po daleko većoj cijeni. Kako smo u grupi imali jedan KTM, kupovina takvog goriva jednostavno je bila neisplativ rizik. Selo Malo nam je trebala biti krajnja destinacija, a do nje imamo jedva 100 kilometara. Stoga s punim rezervarima trebali bi doći do Mala i natrag bez većih poteškoća. Hello. Hi. You from? Germany. Oh, Germany. Slovakia. Slovakia. Czechia. Czechia. Malta. Malta. Oh, Ukrajina. Na samoj benzinskoj postaji sreli smo jednu grupu motorista koji su se upravo vratili iz smjera Abano Prijevoja i prenijeli nam informaciju kako je uspon iznimno naporan, prepun blata i strmih dionica. Na trenutak sam se čak i zabrinuo, ali onda sam se sjetio da momci voze GS-e i da su vjerojatno zaboravili tampone prije puta. Kako god, pozdravljamo se i krećemo. All the best. Take care and enjoy it. You too. Hey. Добрий день. Добрый день. Ćao. Mi приехали из Австрии, Хорватije и Украины. Приятно. Здравствуйте. Я говорим русский нет много, чуть-чуть. Как ми можно поехать там горе на мотоциклом? На ту дорогу? Свободно поедь. Да, значит можно на ту Вот дорогу. такая дорога там тоже. Она поехать там горе? Да. Окей. Ну, вот. Туда? Прямо на этой дороге поедете, да? Да? Прямо туда. Спасибо вам много. Все. Пока. Приезжайте. Мы вас всегда будем ждать. Алло. Google Maps kaže da bi uspon trebao trajati oko 5,5 sati za 100 kilometara, što bi značilo prosječnih 18 km na sat. S obzirom da Google Maps rijetko kad laže, možda je ova cesta ipak malo veći izazov nego što smo mislili. Krećemo na uspon koji počinje na oko 500 metara s najvišim vrhom na 3000 metara. 2500 metara nadmorske visinske razlike koja prati rijeku Story, svakako je prizor koji ću pamtiti.
ako se baterija ne potroši, ovo će biti zadnja snimka s mog drona na ovom putovanju. Evo, doista se nadam da ću barem snimku spasiti ako već nisam spasio dron. Letio sam tu. I stvarno sam napravio prelijepe snimke ovog slapa koji se penje skroz do gore. I onda sam rekao dečkima, znate šta, ajde vi odite tu i ja bi ih pratio kroz ovaj tu kanjon. I dok sam ukretao drona, ne znam na koju foru, lupio sam mu nešto tu dole i pao je tu dole. Tako da eto, to je bilo to od drona u Gruziji. So хорошо! To je bilo to od drona u Gruziji. Šteta. Baš sam sad razmišljao, postoji šansa uopće da ga pokupim tamo dole, ali nema teoretske šanse da vidim da će se ovo uspjeti spasiti. Imam još nekih možda 5-6% baterije. Evo, tu je negdje. Doslovno 100 metara od mene. Vidim na GPS-u, znam gdje je na GPS-u, ali preći preko ovog kanjona je nemoguće. Dakle, čak i da se spustim nekako dole, popeti se po ovom kamenju, a da zapravo ni ne znam gdje je dron. Dron je na podu, znači našao bi ga po lokaciji GPS-a, vrlo vjerojatno, ali nema šanse da se popnem, to jest nije vrijedno, ajmo to tako reći. Dron nije vrijedan mog života. Ajde, molim te, samo ovu snimku spasi. Daj. Dobro je, imamo jednu snimku. Ajmo probati spasiti drugu. Tugica! No! To je to. Uspio sam spasiti zadnje 2 snimke i kako to obično biva, 3. snimku, to jest 3. i 4. Ali ajmo reći 3. snimku, sam došao onak download 99%, doslovno ja ne znam, trebalo još 2 sekunde da skine sve i pukne i ugasi se. Jebem li ti ga, jebem. Aj, tu je samo. O da. Pričaj umjesto da voziš, pričaj. Sad moram stići dečke. Zato što oni voze dosta polako, tako da ne bi trebao biti problem. Opa. Mokro. Ali ništa strašno, bar nije blatno, bar je suho. To je dobro. Inače CRF se pokazao na ovakvom terenu odličan. I ukratko samo da kažem, evo do sad sam od Hrvatske napravio nekih 4,5-5 tisuća km, ne znam točno, iskreno da kažem. Opa, ne da mi se stajati na motoru, nije baš toliko teško. Nekih 4,5-5 tisuća km i stvarno nije zamoran motor. Onako, nije tvrd sic, motor je dosta mekan, brzine mi nije falilo, pa čak ni na autoputu. Ovakve terene savladava bez ikakvih problema. I da li bi mi pasalo da ima još par kilovata više, dakle ne puno više nego samo mrvicu, s obzirom da ponekad imam potrebu, inače sad sam u 3. evo, morat ću u 2. Pasalo bi mi da ima mrvicu malo više snage, ali ne mora biti ništa bitno, jer ponekad moram promijeniti iz 3. u 2. iz 2. u 1. kad smatram da bi motor zapravo trebao imati dovoljno snage, ali nema, jer eto, to je 250 kubika. A ako razmišljate što kupiti, moja preporuka za Dual Sport je CRF 300. A Rally je možda malo previše, ne znam što je ovo iskreno kažem. Možda su ljudi tu poginuli ili nešto, sletili dole s busom. Opa, ljepota. Ne znam kako oni autima ovdje prolaze, stvarno nije baš tako lagano. Mislim, ok, kad se ja vozim izgleda tu normalno, ništa strašno. Da. Ja mislim da dečki iz GS-ima su samo zaboravili tampone, to ih je najviše mučilo.
Nije cesta tako loša. Здравствуй. Problem? Все хорошо. Помагат nešto? Voda? Потребуешь воду? Вода? Пить? Есть вода у вас? Хорошо. Пока. А, evo ih. Dobro je. Shower. I think I'm gonna have a shower here. A little bit of shower here. Oh, da. We should get going, huh? Yeah, we got information from the guys, the Americans and stuff, they are locals here. He said the road is gonna be a little bit more experienced than Okay. up here. The road from Omalu to Bartlo Ah. is really experienced, so this is actually something we have to think about. Okay. And it is more far than we think. So if we are unlucky, we go up there when the sun sets down. Aha, you want to camp up there? No, we cannot go We down. don't have any food or nothing. Yeah, we have to buy up there. There must be something. There's a hotel. Ah, you mean there is something to buy There's a there? big black hotel and We stuff. have enough food. And we have enough food, yeah. Yeah, we have. Kind of. We don't have enough beer. We have noodles, we have soup. Yeah, we have exactly. I have chicken noodles. How are you? Как ты? Все Hey. хорошо. А? Так долго. А как я? Ты долго. I'm impressed, I have to say, huh? How he drives? Yeah. To goes up with this bike, with this luggage, Yep. huh? Вот. Хорош ездиш на мотоциклу. Да. Seriously. Thank you. Так огромни мотоцикло, а ти сам. Дякую. You have enough water, actually? I have a little bit more than half the liter of fresh water in this. I don't know. Okay, I got 2 liter and Georg got 2 liter. Блядь. 6 литр. You have? Да. That's a lot. Литр. Две здесь бутылки. Хорошо, One здесь, one здесь. хорошо. 6. I think we have enough. I think Yeah. maybe we have enough. Maybe we can camp. What, you want to camp on top? Camp on top or down? Usually I think we find a spot near this Omalu or something. Yeah. Near the town, of course. Even if it's too cold, we have to use a guest house. But we will see. First, we have to climb the 3,000 meter pass. Ooh. This will be the goal, yeah. And Yeah. it's gonna be experience, and it looks like if it's getting wet, you know. Yeah. So just keep on going, I think. Na kraju nisam došao puno poslije njih. 5 minuta, a ja sam jedno 15 minuta davno do one pizdarije. Znači vozili su polako zbog Sergeja. A nisam ni ja vozio nešto prebrzo jer kad vidiš križ na svakih par sto metara ili netko sletio ovdje i poginuo, malo se zamisliš. Visine. Kaj, zašto je žena imala... Zašto je žena imala prstu za spasavanje sa sobom, ja ne znam. To bi te valjda trebalo spasiti tak se auto zronda niz planinu, već to. Svašta sam vidio, ali ovo je jedna od lučih zamisli. Evo nas u oblaci. Just to say, you did a nice jump down there. You wasn't happy, huh? No. No, it's okay. It's GS. Yeah, I'm just learning to do that. You're Driving's important. you're driving it as it should be driven. Thank you. Yeah, that's the point. Not like those guys. There was mud.
and stones and holes. 15 degrees. Only. I feel hot as fuck. Yes, we are exhausting ourselves. Yeah, maybe a little bit less air here. Also. Yeah. Isn't this a lovely ride? And actually I have to say this is the best road I've been on in my whole life, I think. And I should say, as a Croatian guy with beautiful mountains, this is the best road I have been in my life. Do you know how to yodel? Nice. Šta je otišla nogara do kraja? What happened? А? Да не проблема, просто на месте упал мотор. А хорошо. Tri 3000 metara, ovdje je vrh, znači dosta smo visoko. A ako sam dobro shvatio, još idemo gore. Aha, da jesmo, sad smo na najvećoj uzvisini, sad ćemo ići prema dole na nekih 2 i nešto, 2500, 2600. Wow. Transfagaražana, a? Kakva Transfagaražana? This is the real deal. Kavkaz.